Zapadía noganchik participasanchik kay chunka unchay mañakuypi, chunka pani ayunupi. Zapadía noganchik orasanchik runa masinchikpi, kunandía ama qonqaychu chayta ruayta. Devoción matutina kunandía parlawanchik, mañakuychik tataynigiman nispa. Chaypaqtaq apóstol Pablo invitawanchik kicharinata kay carta Romanusman capítulo 8 versículo 15pi. Maypi ninkay hinata. Mana watasqa runa sonqochu, manchayri qosqa karqa kankunaman. Uhtawan manchasqalla kaykichik payman. Astawanqa Diospa Espíritun kankunawan qosqa karqa Diospa wawasnin kanaykichikpaq. Chayrayku Diosmanta mañakuychis tatay tatay nispa. Apóstol Pablo reconocer kapay huchayuq kasqanta, pero chantapis niwanchik kunandía tukuy runas wawas kanchik Señor ninchikpata. Chayrayku payqa kuyakuwanchik, chayrayku payqa kunandía munayakapuwanchik, chayrayqa payqa amiwanchik, chantapis kunandía waqllasuyki sapa uknikichikta. Chayrayku niwanchik munasqa kuyamasi, tukuy sonqomanta payman rina mañakuspa. Tatay tatay, yanapaway kay kawsaynita allinta llank'anaypaq. Tatay tatay, yanapaway allin wawayki kanaypaq. Kay pachapi noqa sumaqta ruwanaypaq runa masiyta nispa. Ama qonqaychu kunandía, ahinata mañakuyta tataykita. Bendiciones.